kesa matila vuvu di makunga wa u ya ntemo beni yesu asisa jo ye bangula yo imaone kesa mundira kongo bebe na emosi kwa babo kase kairu nena meswasana idina modu pesa Muda wampuna mbe kendwani mwana kundwani wanzole kawandi tebo donc divorce kala kondi karanga alomena baka samuo utende mfumu yandike kwandika ka sado kitu fisi sala eki atudi ko sala ko kana atudi sala ese ya bonde do bami meme beno mamutam kala museyiko makasara bana ko mukimurunza kamzen bakele kumulana ko bakelo musimba ndeleyani basa sagerise musimi ndeleyani ni kimevukira ko misi alwaou les jeunes gens bien kumura ko il a traité n'importe quoi. Premièrement, ça signifierait en temps quoi? Parce que nous savons que nous avons fait ça signifie que nous ça a beaucoup d'implications. Le manque de respect quand il y a une fou. Implication dans les gens. Donc, quand on a un fou, on peut y aller. Congo Ghetto 2820. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. L'Union de Ntimansi. Malongi Mabundu Diamayala, le parti Bedem. Page numéro 1. Titre. Mbwetete ya cielo kiamfumu. Mbwetete ya cielo kiamfumu. Étoile ya serviteur ya mukonzi. Étoile ya serviteur ya mukonzi. Paragraphe 1. Lumbu kimosi kibinda mpanzu wa izatala nlongi kunzo andi kumakampani. Bavwanda yandi kunsianti wa manga. Mukolo moko kibinda mpanzu ayaki kotala nlongi na ndaku na ye na makampani. Bavanda ki na ye na se nzete ya manga. Paragraphe 2. Mboki bamona mbwetete ya ntemo beni itu kidiku simu dia manyanga isabu kidi nzadi ye yizidi mulupangu lwa nlongi. Sima bamoni étoile ya lumière makasi penza e wuti na ngambo ya manyanga e katisi e bale et puis e koti na lupangu ya nlongi. Paragraphe 3. Kibinda mpanzu ye nlongi batala mbwetete yayi ya ntemo beni. Nlongi wakota mkhalasani ya biza ya mwanda entre parenthèses égale i nzambi wena muyandi ye yuvusa kitimbwetete yoyo ya ntemo inki. Kibinda mpanzu yenlongi batalaki étoile oyo ya lumière makasi penza. Nlongi akotaki na harmonie parfaite na mwanda oyo ezali kati na ye oyo ezali nzambe pe atunaki étoile
oyo ya lumière makasi ezali nini? Paragraphe 4. Mwanda wavova muyandivo bana mpeve bole batela mene kumanyanga yaya lukombo ye yaya lubondo. Molimo kati na ye elobi boye. Bana molimo mibale batelemi na manyanga, moko yaya lukombo ye yaya lubondo. Paragraphe 5. Yaya lukombo wakotele kwandi mu misioni. Edina bakulu bamwela Kongo bafuemene ye katula bitezo biau bibatula muyande. Mbuta kimbangu buka mwene dio ikulumuka kakulumukini kumanyanga. Kuki ngwala yesala baka yaya lubondo evuva kwa yandivo. Yaya lukombo akotaki na ye na misioni. Na yango bansetre na mokila molimo basilikaki pe balongolaki bilembo na bango oyo batiaki kati na ye. Mbuta kimbangu tangu amonaki bongo pe kokita akitaki na manyanga na village Kingwala pe atikali kozwa ya lubondo pe alobaki na ye boye. Page 4. Paragraphe 6. Ngeye kakuna kota mumisioniko. Dibundu dia kinkole diena. Banzenza banatadio. Misioni wazoma bangunza muntama. Yo okokota na protestant te. Ezali lingomba ya esclavagisme. Bapaya bamema yango. Protestant abengana bangunza nakala. Paragraphe 7. Ngeye unakota mubundu dia Kongo dia tuma kwane mwanda nsemi kasala. Kadiyandi inlongi uyabikula kumbanza nsanda. Mono kimbangu inkwatulendo wena kwiza munza mukwiza tatamana kisalu kya mfumu. Yo okokota na bundida Kongo oyo natinda epaya ne mwanda nsemi asala. Parce que ye azali enseignant oyo na bikulaka na mbanza nsanda. Ngai kimbangu nazali nkwatulendo oyo akoyana mokili koyako continue musala ya mokonzi. Paragraphe 8. Mpevyame ya nkwatulendo entre parenthèses égale lettre puissant muntu wakula yinakwiza vuata. Muntangu yoyo muntu wowo sika kituka nkwa vandu entre parenthèses égale tête chauve kadi mene vandu swa mwanango kadi ntinu wabakongo kana kituka nkwa kiyunga kya tundu entre parenthèses soutane jaune. Kadi sika sikimisa ngaango zaki nsemi entre parenthèses égale l'intelligence créatrice mubandombe. Molimo nanga yankwatulendo entre parenthèses égale lettre puissant mutu akola ekoya kolata. Na tango wana mutu wana akokoma nkwa mavandu entre parenthèses égale tête chauve. Po akomi oin mwana léopard parce que akokoma mukonzi bakongo mukolo soutane jaune entre parenthèses soutane jaune. Po akolamusa mayele ya ebandeli
entre parenthèses égale intelligence créatrice na batu mwindu. Paragraph 9. Munthangu yoyo ndombe sikasema ye civic sanza umavanga mandi mangangu. Kansi ngeye ya lubondo siwakituka mandombe mikala miatandu kiaki kia kinatimasa. Entre parenthèses égale l'air du verso. Kadi bwabu yikubiekele mukala mbikudi wankento wa Nemwandansemi ukalanga kukinchasa kidifo wakituka mikala mandombe miande. Na tango wana mutu mwindu akukreye pe kukamusa mokili na misala na ye ya mayele. Kasi yo ya lubondo okokoma mandombe mikala ya époque oyo ya verso entre parenthèses égale l'ère du verso. Po sikoyo na oendre yo ozala prophétesse ya mwasi wa Nemwandansemi oyo azalaka na Kinshasa po okoma mikala mandombe na ye. Paragraph 10. Nemwandansemi wavova kwa kibinda mpanzuvu. Mbwetete yoyo imbikudi wankento unsolele mfumu kimbangu wetikwiza. Kumanyanga katukidi. Ingeta ibobo e ibobo. Nemwandansemi alobaka na kibinda mpanzu boye. Étoile oyo ezali prophétesse ya mwasi mfumu kimbangu aponelinga azoya awuti na manyanga ingeta e ibobo e ibobo. Nemwandansemi nkuluntu abundu dia Congo mfumwa kinabi kia Congo kia kati Kinshasa qui a le 21 11e mois 2016. Bedem en sigle Bundu dia Mayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Ingeta ibobo et ibobo. Non salila momo makazolele yani kadi sala mankaka isonge levo kwena yaka mumingu ko no mfumu Mama nianga babi batu mkusaya. Wakile kala kuduozi. Wakile kala kubata. Okutuna bantu ko babi une dizaine de personnes ka kuna mwa fois. Et c'est mal usé maman. Une dizaine de personnes ka ba fui ba fui. Et la 11e personne ka fui mon okibeni. Kuya kala ko hôpital. C'est le bébé. Donc, de l'homme, un biome, père en témoigne. Mon nom qui vient, il a fait mon nom. Donc, il y a foi. Docteur Mouba, ça n'a pas maman, ça n'a pas tenu. Bouillani. Wansimba. Et le docteur Mouba était très étonné. Le docteur Mouba était très étonné. Kongo ko bapana zimbongo muno gilendi tika Kongo ko emono gilendi tika Kongo ko bapana kisalu muno gilendi tika Kongo ko gilendi tika Kongo ko yatambula Kongo muno gilendi tika Kongo ko gilendi
Ingeta makesa mamo kukongo dia totela ya munza ya mvimba hanga ya ndivo munzila kinanga totigiatila usiama ukebadiama diama na fuenge malafuma na lumba. Mais asilika parce que iye aboya mama wana azwayo asilika kako azwa ngai me ko bala basi mibale epekisi pana bafutangia mbongo kwa hapo tunaka na usikia kubaki nga makambo wana siku naiba tena makambo olanda wana kana yebi na onga ndenge na yebi Congo Dieto 4236. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. Kimvuka kia Ntimansi. Ligno de Ntimansi. Malongi Mapundu de Congo. Les enseignements de l'Union mystique Congo. L'Union mystique Congo. Page numéro 1. Titre. Bukayenda Sambidila Zikwadia Yaya Mfindu Kwakala Lusu Makengo Masamba Ndembo Kunzi Yebanka Kampe Sekimi na Congo Yandivo Manthezolo Zola Yebasangana Bazeli ba Jeune Bolanda ba Jeune Kadi Yaya Lubondo Wasumuni Nlongi Ngeti Futukila. Page numéro 1. Titre. Bukayenda Sambidila Zikwadia Yaya Mfindu Kwakala Lusu Makengo Masamba Ndembo Kunzi Yebanka Kampe Sekimi na Congo Yandivo Manthezolo Zola Yebasangana Bazeli ba Jeune Bolanda ba Jeune Kadi Yaya Lubondo Wasumuni Nlongi. Paragraphe 1. Kanti Mfumu Kimbangu Tomene Zola Beni Yaya Lubondo Ye Ne Mwandansemi. Vakati kwa mpeve ya yaku ye mpeve ya Mfumu Kimbangu nani vyokele ye nani tufwete wila yelande. Paragraphe 1. Kasi Mfumu Kimbangu alingi makasi penza Yaya Lubondo na Nemonda Nsemi. Na katikati ya mulimo na yo pe na mulimo ya Mfumu Kimbangu nani aleki pe nani tukokiko yokela. Paragraphe D. Mwanki bao ya kele kavo Sekimi na Congo ya andi basumuni kwa Manthezolo kwa Zola yebasangana ibindokindoki bya mpamba boye bango ezali ya solo ete Sekimi na Congo yende basumuni epaya Manthezolo epaya Zola pe na basangana bazali ba sorcier ya mike ya pamba. Paragraphe 3. Mbuta Kimbangu kakala Jenko Mandela kakala Jenko Mbuta Philip Mbumba kakala Jenko Nemwanda Nsemi kena Jenko. Paragraphe 3. Mbuta Kimbangu azalaka gente Mandela azalaka gente Mbuta Philip Mbumba azalaka gente Nemwanda Nsemi pe aza gente. Page numéro 4. Paragraphe 4. Kanti Mfumu Kimbangu Mandela Matai Mwanda Philip Mbumba ye Nemwanda Nsemi kaka bazei lusansulwa Congo yeki nzambi ka Congo. Paragraphe 4. Kasi ezali Mfumu Kimbangu Mandela Matai Mwanda Philip Mbumba ye Nemwanda Nsemi kaka bayebi culture ya Congo pe bonzambe ya Congo. Paragraphe 5.
bakulu bamwela Kongo bavo. Luvana salukia makinu kwa baleke kanti salukia kenzambi luvana kyo kwa bambuta. Paragraphe 5. Bakulu toba ancêtre toba koko na mokila molibon ba balobiboye. Bopesa mosala ya kobina na baleki kasi mosala ya kenzambe bopesa yango na bakulutu. Paragraphe 6. Mbuta Yesaya Masamba yandivo. Longya Kongo bukana kwiza nkento andi wantete unakala nkento wa kensuni mboki longo lunafua yen longi unakwela nkento wa kimpeve. Ngeti futukila. Paragraphe 6. Mbuta Yesaya Masamba yandivo. Longya Kongo bukana kwiza nkento andi wantete unakala nkento wa kensuni mboki longo lunafua yen longi unakwela nkento wa kimpeve. Paragraphe 6. Mbuta Yesaya Masamba alobiboye. Longya Kongo tangwa koya mwasi na ye ya liboso akozala mwasi ya mosuni sima makwela ekokufa pen longi akobala mwasi ya molimo. Nazongeli. Paragraphe 6. Mbuta Yesaya Masamba alobiboye. Longya Kongo tangwa koya mwasi na ye ya liboso akozala mwasi ya mosuni sima makwela ekokufa pen longi akobala mwasi ya molimo. Iyani kento wau yen longya Kongo banakula Kongo inata ntomosoku Kongo. Ingeta ibobo e ibobo. Ngeti futukila. Iyani kento wau yen longya Kongo banakula Kongo inata ntomosoku Kongo. Ingeta ibobo e ibobo. Ezaliye mwasi oyo pe na longya Kongo bako libere Kongo pe komema bonsomi na Kongo. Matondo ezali bongo, ezali bongo. Nazongeli. Ezaliye mwasi oyo pe na longya Kongo bako libere Kongo pe komema bonsomi na Kongo. Matondo ezali bongo, ezali bongo. Ne mwandansemi nkuluntu a pundu dia Kongo yempe mvulusi a bakongo watandu kia kinatimasa. Kinshasa, kia le 6 février 2020. BEDEM en sigle, Bundu dia Mayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Inga Balobi, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais lelo li susute. Les écrits restent et les paroles aussi restent. Na yango nazoro recommander kaka nzembo moko ote imbaga tangu na tangu. Nge umwe nanga longi mukisuni wakino kwa kukiyenga na de. Matondo bo continue pati etikali ingeta lusala muyenge ingeta ibobo e ibobo.